Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk takut belum baca sekalipun membaca mana dulu? Yang membaca sana adalah ayat Allah, tetap baca subhanallah. Yang betul-betulnya membaca dulu ya. Baca dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamduka wa yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampun dosa kamu yang hadir atas nama ya Allah. Lebih sabi kamu dalam Islam, dalam iman, dalam taat. Lebih mati kamu dalam Islam, dalam iman, dalam kalimat yang mulia. La ilaha illallah. Ya Allah, menghiasi tubuh kamu dengan akhlak yang baik ya Allah. Ya Allah, ilhamkan ilmu yang manfaat dalam dada kamu ya Allah. Lebih sehat jasad, sehat roh sabi kepada kamu ilmu buat ibarat Allah ya Allah. Ya Rabbi, ampun dosa mak ayah kamu ya Allah. Lepulah kubur kaum kamu ya Allah. Lepulah kubur mak ayah kamu satu kubur daripada kubur surga ya Allah. Tempatkan mak ayah kamu dalam surga jannatul naim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.